Magsyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi mga palanggungan sing kami hatiranan, sibuda ing kaaunan long ta yan kamu ha tuong-tuong niyo imaalop. Damikian day sabi mga sila yan ha social media na tukbal na mo in kasila sa maun kaniyo katan salam dua kaniyo katantan mga katawtay mangurang. Waktu ini insyaallah ta'ala kumakita niyo pengajian muna ini amunain pagmalila hati akdir sinallahu ta'ala atau qadar iupot sinallahu ta'ala patiap-tiap ginhawa. Muna kumawa kita niyo pangajian deng ha suratul qadar amoy in yaribiyay ta dihay ni kato taniyo in pakarajaan bang biya diin in luparagbos sin amuin pargantaan sin tiap-tiap tisulakan si manusia alaw man sin ini gumi ini sa time pargantaan amuin yutupot sin Allah subhanahu wa ta'ala at tiap-tiap panjari niya bukon sa manusia buat malaingkan katan sin panjari niya aun doonhan parsukuan pakania. Muna rin hasura ini, hasuratul qadar biyay ta'kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi laylatil qadar. Benar-benar tuod lang niya, piyanaog na mo, ini Quran maha mulya, haruman sin qadar, Laylatul Qadar pagyanon. Ini doon ha ayat ini biyay kato sin Allah subhanahu wa ta'ala piyatarang kato taniyo in kalabihan sin Quran mahamulya. Amin tungod pa amin pargantaan dain kaniya. Habiyay ta niya doon ha ini harugaing ayat lang niya, inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Unal tod piya naog na mo in Quran mahamulya, doon ha duman sin dum mampunya hibarakat. Barakat deng Allah subhanahu wa ta'ala, amuy in piya naog niya doon ha bulan mahamulya, bulan Ramadan, in Laylatul Qadar. Karena doon ini nang darahi sin rahmat deng Tuhan Rabbul Alamin pakataan ipon niya. Amin rahmat saplag pakataan. In maksud doon haon karena in ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa lago mahinang niya. Amin tumu papakaradyaan dirihilan kanya sin Allah ta'ala amin suway sadya siya magsukur. Tumukbal sin pagsukur niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sibu da kaya ingatan niya, kaya hatihan niya in gantaan atawa timbangan sin kabuhi niya iwan sin kamatay niya. Labi lupa in rejiki amoy in dahil waktu pa waktu wala siya doonhan kaya pasaran magdatong kanya in
nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala subay hadya siya tumukbal sin pagsukur patuhan Rabbul Alamin. Ngianan siya roon hay ni duman sin kadar long niya karena sin kaladguan sin kudrat iwan kalabyahan dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala karena siya magaganta sin uno-uno pakaradyaan manahot maaslag dumatong sibo da amin ini tighanon iwan sin inut-inutun dahin ha mga rijiki iwan sin uno-uno na sumampay paipon niya apiapan jari niya katantan sampai in Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hay ni biyaita sin Tuhan na to Rabbul Alamin amuyin bang bukon siya biyaitaan sin Allah ta'ala rin kay ngatan inuno katan wa ma adraka ma Laylatul Qadar di mo kay ngatan ya Muhammad bang unin pagyanon Laylatul Qadar bang kawala biyaitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang unuin gantaan sin uno pakaradyaan halaw man sin ini kabuhi sin manusia di halaw man sin gumi ini. In pakaradyaan ini lando malago sarta nagdarasin kabubuhaan doon hayan. Karena in uno pakaradyaan sin Allah subhanahu wa ta'ala bangkaw baitaan sin marayaw baitaan na kausab sin mangi. Doon hay ini matimbang sintaw taga-akal, bang biyadiin siya magtimbang sing ginhawaran niya. Kauno siya lumukal. Doon hamarayaw, piyagmarayaw sin Allah Ta'ala, at tawaroon siya timindog at tawarong ta, pion niya inamuin kabayaan niya, at timbangan sin siya, bukon timbangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini subay hadya kita makadatimbangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Laylatul Qadar hangkan na siya malaggo din ha kataan pakaradyaan sabab bita dun ha ayat hikatu Laylatul Qadri khairun min alfi syahr. In timbangan sin ibadat sin hambuok ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuk kajadum bangkaw mag-ibadat doon ha amin, iukayla kay mo sin sara hipapahinang, at tawabiyay ta sin kalam sin Allah ta'ala Quran mahamulya, sa piatar lang sin daak niya pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang mo siya nahinang, doon hawakto yaon, nagsabtan iban sin wakto, iban sin paghinang mo imaamu kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala labay ring hapamiat sindaak niya pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam madawhat mo in timbangan niya bialong niya sin hangibubulan in timbangan niya hati niya hambuok ibadat sa sumagawa in timbangan niya biakaw sin nakapag-ibadat iruhan bulan hangibubulan. Laylatul Qadri khairun min alfi syahr. Hati niya intimbangan niya long niya, biya siya sin nakahinangkaw, sin ini ibadat hangibo bulan, inyan kalabiyahan hirwal kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukon di hadon niya ini buat malangkan, dito nagtatagad kay mo haadlaw, akhirat intimbangan niya, in kalabiyahan niya madawhat, sinambok-pambok din katutan nyo. Naamoy iniin, biyayta doon kahinikato. Nahasabab yan, magpiimano siya, banghaw no siya sumud. Dahil nga mga lawang iukab kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ingkatan ibadat sin, ipon patuhan Rabbul Alamin, biyabay ta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hauno kita tumagna hauno kita ini humundong atawa hauno kita ini lang ta mapuas sinamin hinangyaon to ini humundong bihati maksud niya sarta biyabay ta kato in adlaw biyabay ta kato in waktu biyabay ta kato in ini
manahut maaslaghi nangun halauman niya katantar. In maana niya, in lugar tiyo gila kato sinsara, subay tamahinang doon halugar tiyo gila kato. Di tiyadto tayo maon bang muhinangun harwaing lugar. Bihan yan. Damikian ingkatan kakahinang, biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, suway siya maurol na to, madto-madto. Kana siya in lulukatan sing kita niyo sing katan hinang. Bang unuin na patarang niya, doon hadya kita niyo. Di kita niyo manjari, magpasaula-ula, magpalabi-labi, biya sa kaula-ula labi, pangingat na to dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo say nilaong imbiya mga makasusa, kahalan na to bihayaon ini. Bang mo biya dungog-dungogon, mga kaibanan magkabtangan, biya sa kaula-ula, labi pa sila dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin, ingkatan hinang nila biya sa pantunjarihon, misan pa siya makasulang, nakakainang sin, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na inihambuk kalaungan sin, tiap-tiap, amuin manusia, giginhawa ha pakarajaan ini pag-agama. Saran na sa bang pagdunya-dunya, ini ni yukab kato sin Allah Ta'ala, in kita niyo mahal di ka himinang sing kabayaan na to halauman sing gumi ini. Buat malaingkan bang hatungod paparkala pag-agama, way kamahal di kaan na to. Subay hadya kita niyo makadoon ha amuin kakahinang piatarang sin, pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nain kaaunan na to, suway sadya kita niyo magmalilla. Magmalilla atawa magrida. Haamuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unuin alamat sin pagrida sin kita. Subay in angan-angan takatan patuhan Rabbul Alamin marayaw. Ingkatan hibayta kato marayaw. Misanda in panayma tabukon marayaw buat malaingkan inyad to subayra kita magtaat. Harap kaniya sabab intuhan na to Rabbul Alamin bukon manglalaog. Apabila kau dia aksin Allah Ta'ala imbungan niya katan pamarayaw. Di kita niyo makaharap pakaliruan. Di kita niyo makaharap paamuin launta ini paamuin malupasin waktu na to piag ini anggautaan na to di hababawsin gumi ini. Amo to mga katautay manghuran haagama Islam. Na in Quran mahamulya amuin biyeta diriha ini amuin pianaog halaylatul qadar ang hadis biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya in Quran mahamulya pianaog sin Allah subhanahu wa ta'ala minal lawhil mahfuz jumlatan wahidatan ila as-sama ad-dunya jumlatan wahidatan wa minas sama'i ad-dunya ilal ard fi 23 sana mufarrakan. Impagpanaog sing Quran mahamul ya tighan dahil halawhil mahfuz maray palangit dunya tighan siya katan dahil haalip lam sampay pa kahinapusan kalimah sin Quran amunain lang ta doon ha sura kahinapusan amo na yung suratun Nas. Bihan. Jumlah wahida na kaminsan tighan. Sumagawa daing ha langit dunya maripababaw sing gumi halawm sing kauhaan tagto katahon. Amo na in lugay sin pag nabi pag rasul sin sallallahu alaihi wasallam pamungo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihan. Hati niya inut-inut, muparrakan, inut-inut, hasbal wakaya. Tumup haamiin pakarajaan jimatu, ibansin pakarajaan pajatuhun kabayaan sin Allah Ta'ala. Bihan yan. Uno-uno na jimatu, amin tumup hajaman yaon, ibansin kabayaan sin Allah Ta'ala pajatuhun, sampai najukup siya, waktu lang ta doon hayaon muna-muna hamak ka, hangpu tagto katahon,
iwan sin Hamadina hangpu tahun najukup siya doon hayaon kauhaan tagtu tahun. Na ini mga katautay manghuran haagama Islam in pagnaog sin Quran mahamulya ini in mga malaikat magnaog gawan day nga taas langit maripawaba. Tanazzalul malaikatu waruh fiha biidni rabbihim min kulli amr. Magnaog gawan in mga malaikat in piangunahan sin Jibril alayhi salatu wassalam daing haijin sin Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Rabbul Alamin min kulli amrin in uno pakaradyaan daraakan sin Allah ta'ala tiap-tiap malaikat karena aunyan pakanya siusuko sin Allah ta'ala mga malaikat bang uno imparsukuan niya doon na yan karena inya ayupot si mga malaikat ingkatan amoy in jumatu halaw man sin langit ini iwan sin gumi karena in langit iwan sin gumi ini amoy ini in laungta kabuhianan singkatan makhluk pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala dan diha ini laungta malangkap ingkatan nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala serta doon ha ini mahasil sin tiap-tiap pia panjari sin Allah ta'ala tumu papakan kandiri niya sin tiap-tiap pia panjari karena aun doonhan na tupot sadya hayop aun doon haon nikmat tupot sadya katumbutumbuhan in yaon harap hadya pamanong siya in yaon harap pajin in yaon katantan sa aun yaon longta pakanya amoy in parsukuan di iyat to makapag-agaw bihan injin iban mano siya karena kandiri in biya mga kabuhianan nila bihan yan. Ba't biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang hadya piya pagsibo sin Allah ta'ala yung kakaon si mano sa ibang kakaon sin jin na wayron makaon na to bukugin makaon na to doon pais bihan pag sayo na to sumambay kita niyo sapi pag kita na to ay naunod day para indihil kanila suko nila si mga jin amo na in bukog iban sintay ihi sin hayop bihan yan. Amo hindi takaunon amo ating kanila. Bihan yan. Na amo ating favorite nila longsin magbibisara. Damikyan isabing kita. Amo in akad kalupahan tanayin Allah Ta'ala bang kita umalop na sin pagkaon. Sinamin biya mga sarap. Apangadot tasadya biya mga kansuban na kita. Nabihan yan. Nabukon bihan to. Tuway makaon na rin hakatan amoy in ini itok balim pagsukur po Allah subhanahu wa ta'ala makauna rin hakatan sarta subay kita mamaid patuhan Rabbul Alamin tumagna kita mudjut sin pagkaunta subay hangan niya bihan na amo yan in biya mga pamiat kato taniw sin pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam naamo yan tulong tain biya mga sarayaw-rayaw panganalon sinabuk pamuk din kato taniyo amoy in ini marayaw inangan-angan na to patukon Rabbul Alamin in katantan hipara kato sin Allah ta'ala hikarayaw kato katan sabab in lasa sin Allah ta'ala haipon niya mano siya biya kato lawi ring sin lasa sin ina anak niya karena lawi in lasa sin ina daing sin paglasa sin ama anak mahita sabab in ina tanda niya amoy in daing hamang hadis biyata kato pangasubo sinambok sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya hisiyo long niya Rasulullah mapatot kurahon maglundang panon di hababaw sing gumini. Uni nagisin Rasulullah. Ummuk. Tumma
Man ya Rasulullah. Mapuas lang hina ko. Ummuk. Hikato, ummuk. Subay hikaupat. Ang pasiabuti nama. Tumaabuk. Mahita. Sabab inina, nagda singkatan, masigpit amoy indi mo hikato kila bang biadi ning pananaman. Sinhambuk babae, magdaha anak niya halom sintian niya. Magsandal sim masakit. Tiap-tiap lumaggo im bata-bata, magsulig im bata-bata, magbubugat im bata-bata. Sa sumakawa, inina kailo, way kakitaan mo ringsin, uyom katawa, makaan kanya ing katantan, lawi-lawi na in mga sila amuyin, nagmamalila pa Allah subhanahu wa ta'ala, uno-uno na inihitungod kanila taymaon nila sadya. Bihan yan, in mga kainaan. Naamo yan, in subay halgaan na to. Tata biyayta doon haon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini kainaan, yaon doon hapad sinsikin nila, in sulka sinanak nila. At inasubay doon sila magkhidma, hamaas nila. Bihan, bat sila inahinang sabab, amin limahil kita, mari papabawsin gumini. Iban sila nagayupot kato tanyo, amin di sila mag-ino-inusin, lumi, higwa na to, dahil habaran na to, biya daway kanila, bihan yan. Naamo yan subay na to, maakulon, laong sin magbibisara, amin tay maun sinakal na to, marayaw, magtaga-akal kita niyo roonhan. Naamo yan. Na doon na ini qada sin Allah subhanahu wa ta'ala ibn qadar niya subay na to tay maunin ini hikmat katan dahil hatuhan na to Rabbul Alamin. Iban ini katan qada iban sin qadar subay panayma na to ini amin dahin ha mga kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban rahmat niya, dahin di ha ini katan tumubo. Amin bihad to subay panayma sing kita katantang. Damikian dahin ha pangingat niya, iban rahmat niya, iban kaadilan niya, nag-aakad kay ni katuto. Hati niya, jukup-jukupan, subay hadya kita niyo magrida, uno-uno na in pakaradyaan, pajatuhon kato taniyo. Subay na to hadya tay maun. In qada wal qadar. Karena in katantan. Yaon na siyusulat kato sin Allah Ta'ala, in parsukuan, sin tiap-tiap pambuk din kato taniyo. Siyusulat na in narka na to, siyusulat na in sulka na to. Bukod saan lang niya inisiusulat na yung pag-iman mo asal doon. Ba't doon kauhaon ini timindog? Di. Ikaw yung maghinang sinsulka mo, iban sinarka mo. Ba't ikaw yung papaghinangon sin Allah Ta'ala? Bukod. Ba't biyayta ka to sambil ha Quran, mahamulya, bang niya tuuron. Pasuron na jakatan, hinangon na mu'min, kakausad niya, hinangon. Sa sumakawa, kita niyo yung papaghinangon, sarta doon haon timbangon, inamal na to yaon, amuin timbangan, inbayad niya sulga, dito haadlaw ka na. Bihan yan. Na, hati niya, intungod paparkala, amuin kadar sin mano siya, asal siya sulat, titimbang, biyabayta kay mo. Inarka mo, iban sinsulga mo yaon, ikay maghinang. Nahaon mo kawaon, yaon biya ba ita sa dalam singkuran, wala saan nalawa. Yaon doon, bangkaw himinang sin ini, harap mo pasulga. Bangkaw himinang sin yaon, harap mo panarka. Na ikay magpi, bangawin pion mo. Kahit na yaon nasal biya ba ita, kay mo ini halal, ini haram. Na ikay magpi sing kabayaan mo.
Nainyan, di ka makayan pa Allah Ta'ala, ya Allah, ya. Ikaw yung nagkakanta sing katanta. Bang mo kabayaanin ako makasud palom sin narka na ikaw rin magbabaya. Bukon bihad to. Suwayad to harap marikato. Inbihad to. Bukon Allah Ta'ala sababin siya adil. Iwan yaon kanyain hikmat. Iwan ulong kasi sabab yato ikaw yung papagbayaon sing kabayaan mo. Sa biyabahita niya ingkatan, amuin tumu pahinang marayaw, iwan sin hinang tumu pahinang mangi. Na ikaw yung magpi, bihad, nabihad to inuno niya. At sabab yan, intungod paparkala, biyan nalong dasing kamatay ini, wayron tangkisan mo, asal jumato siya, inyang katan kaya susulat. Dahil sumakawa mag-akadiban sabab. Bihan. Sa upama, hibutang mo. Inikaw mapatay lumos. Mag-akad iban sin waktu. Bang magsabtan na in waktu iban sin amuin sabab niya, amod ting kamatay. Bihan yan. Atawa inikaw matay sunog. Atawa inikaw matay lang tamatimbak. Atawa initak ikaw mapatay sakit. In mga kataan nito sabab hadya. Sa ingkatan uno-uno nakasulat. Iban sin waktu niya nakasulat ko no siya jumato. Bang magtupan na mag-akad na in waktu. Iban sin sabab. Amo natin waktu mo. Bihan yan mga kataw-tay mangura na akama Islam. Nainyad to kitain. Di ta tumatantoy na turita kaingatan. Bukun kita talos. At sa beto suwede kita maghinang unuin da akad ka to ipapahinang doon hadya kita niyo. Unuin pianglangan ka to di ipapahinang suway na to tangkisan. Ilingkat sinakama ini mga kataw-tay manguran. India akan kay mo hipapahinang bang mo siya hinangon ibadat. Impianglangan kay mo di hipapahinang ang pamutiang kisan hinangon kay mo ibadat. Ay wayrun muklas, subhanallah. Karayawan karwa, harap mo katan pasulga. Impiang langan kay mo tiyang kisan mo, harap mo na pasulga. Impiang daakan kay mo hinangon mo, harap mo na pasulga. Nabang mo balis katon. Impiang daakan kay mo ipapahinang di mo hinangon, harap mo panarka. Bang impiang langan kay mo, di papahinang kay mo, hinang mo, harap mo panarka. Bihad to yan, inamuin, kugdansin, hinang nato. Nasawab yan, suway hadya kita magmalila pa Allah subhanahu wa ta'ala, biyan na sinagi, itaw na to, habigi jantong na to, inyan hikmat ding hatuhan na to, Rabbul Alamin, imingat ka to tanyo bang biadiin, inhinangon na to, habaran na to. Pagtakama na to, habaran na to, hauno kita niyo lumukal, karena indunya ini labayan hadya singkatan. Sa takdihay ni paghinangan sinamal. Adlaw akhirat way na paghinang. Tumayma na hadya sin nikmat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naamoy adto mga kataw-tay manguran na kama Islam, di na to na mapalukay sa babin waktu na to miabot na isab. Inshallah ta'ala hawak turwaing na gumanap na kuman kami pangadyan as sungon. Murah-murahan, papagbarakaton kato sinallahu ta'ala in waktu na to ini sa pakanya kita niyo makakawa sin kapaidahan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mana yang mau